Oke, selamat siang pemirsa. Kita lanjutkan, kita sudah sampai di lokasi di KTK di mempelai perempuan. Calon mempelai perempuan. Oh, calon mempelai laki-laki sudah sampai di lokasi. Keliling-keliling dulu pemirsa. Oh, nah dulu mau kumpulin deh. Sana, Pak Kempadai kan tamu kemana ke Belusung. Oh. Pak Kempadai kan itu. Oh ya. Jangan lupa videonya di share-share dulu bosku yang baru masuk. Keluarga baru sampai pemirsa. Cok, kasi putih ko lang ko. Siapa? Saya nama Lindin dulu. Ah, puan pasir dia. Iya. Tanda-tanda pakai minggu dan itu kan lagi itu jadi. Pelir ke kuncing lah aku ke berbeda terobanya. Yan Polion Surafel dulu kata-kata. Apa? Beberapa kaya.
Apa? Super kaya. Ikan dulu ke teman-teman. Ako na ko matandiro yan nakato na ko. Jelinti mang sebentar ya. Iya. Tabe. Ya mundur. Awas dulu, awas. Terus. Awas foto dulu. Iya, itu ada tulisan dulu na Melo. Tapi belakang. Gana mo. Oke, mana mo? Oke, ya, oke. Speaker. Mau namang may kinokay. Iya, ako pangalaman. Tak kanina ito. Batu bisa sikit naman kita.
sekali bang. Semoga ada di tim pelajar atas sini pemirsa. Itira na rek kan sombong. Tabe. Tarap mo hindi. Bisa ko lang ang tembe. Hindi ko lang. Jom. Ganang kita. Yang paling oh ini kayak rapel jangan. Oh senyum-senyum tuh ada sama nih. Ya murah, bukan tak murah saja pantalang. Apa? Ini di KTK bosku. Boleh kita tersimpit sekali pemirsa jadi ini kita di KTK pemirsa. Adeng kasi di ba na malik ito may akala man tao nga sedyo ngalang-ngalang nguran. Yo ito yung buntu ko ni man tao mo yan. Malar kay kota uran ko me da. Yung to ko nga din yan na pwedeng pantalang. Ketikan buku. Share karena yaman natutuyo kung paano na pairo dito bay ta kan kidyo may na bay ta share paken kidyo may na kita baka mo kita dolo ya ako na mo na mapigaron to Ano ya? O kara-kara gitu apa na ya yang sama to ya ta panulo-nulo miya
Emi ko na ano. Yo tabi ala ko kamu tu mutuang kusola nasang tamane umpatar ite ka ukuran talante makaren to demo susi mo to kumua pintu na te mayapa kuno la para lu dai pasare lan tutubang para kata dan dia mo to lako bapak pengantar na anta kilando adolo Siya, kodeng doanya Ah, kuyan na may bisa mga siya kay bang si Pak Pendeta. Sunday. Bagaimana? Pak Pendeta Rungkal. Doa saja. Coba. May jong itu pengantar na lama pulang di dagat. Iya. Ya, dia mau untuk kupuan nilurut pengantar na. Iya. Sabar. Dara kamay hindi ka. Ya bang kami. Calon na bosku may di bunyi kali apa tuh bosku dah orang di batas.